Assalamualaikum dan selamat petang. Dalam video kali ini, saya akan membincangkan topik merger and acquisition atau penggabungan dan pengambil alihan. Ya, bunyinya macam pembelian kan, tapi biasanya kita gunakan istilah pengambil alihan. Okey, seperti biasa, tumpuan saya dalam perbincangan video adalah di bahagian teknikal. Cuma suka saya ingatkan dalam slide ini, ya, you boleh baca juga berkenaan the conceptual part of merger. Patutnya ada benefit of mergers, ya, reason for mergers, ya, and then role of investment banker, sebab biasanya bila syarikat melaksanakan merger atau acquisition ni, M&A ni, ya, memang secara legalnya perlu menggunakan khidmat investment banker. Okey, kemudian ada beberapa jenis mergers yang lain. Okey, yang itu saya serahkan pada you sendiri untuk membuat ulang kaji. Ya, so kita teruskan kepada merger analysis. Ya. Merger analysis ini basically adalah untuk menentukan nilai yang syarikat pembeli, ya, syarikat yang akan membeli syarikat yang satu lagi, ya, nilai apa yang mereka akan tawarkan kepada syarikat tersebut ataupun kepada pemegang saham syarikat tersebut. Alright. So untuk tujuan perbincangan, ya, kita akan gunakan integrated case. Ya, integrated case ni on B&Q, ya, satu syarikat home improvement and garden center retailer. Ya, so B&Q bercadang untuk membeli atau mengambil alih Old Shank. Ya, Old Shank ini adalah satu syarikat hardware lah, ya. Dan kalau kita banyak baca berkenaan cases M&A ni, tidak semestinya syarikat yang dibeli itu adalah syarikat yang sedang bermasalah dan sebagainya, ya. Kadang-kadang kerana dia punya potensi itu yang menyebabkan dia jadi target kepada syarikat lain untuk menggunakannya sebagai cara untuk terus remain kompetitif dalam industri. Okay. So B&Q case ni agak panjang, ya. Saya ambil beberapa maklumat yang penting daripada case tersebut, tetapi case yang sebenarnya, ya, dalam 2 muka surat, saya harap awak boleh baca dulu sebelum terus untuk menonton video ni, supaya awak faham macam mana analisis ini dijalankan, ya. Okey. Beberapa data financial, ya, untuk Old Shank, ya, contohnya ketika ini Old Shank menggunakan 40% debt financing. Ini berkaitan dengan capital structure syarikat tersebut, ya, maksudnya 60% kalau dia tak ada preferred stock, maksudnya 60% itu totally on equity. And then tax rate untuk Old Shank is 30%, and beta, iaitu market risk management untuk syarikat ini is 1.2. Okay. Kemudian ada beberapa information berkaitan dengan anggaran ataupun forecast yang bahagian keuangan B&Q telah jalankan terhadap Old Shank, ya. Contohnya mereka menjangkakan beta bagi Old Shank akan meningkat kepada 1.3, ya. 1.3 sekiranya B&Q akan membeli syarikat ini, dan peningkatan dalam beta tersebut adalah kerana, ya, B&Q merancang untuk meningkatkan hutang Old Shank kepada 50%. Ya, peningkatan hutang ni biasanya untuk tujuan operasi, ya, pertumbuhan, ya, dan sebagainya lah. Right? Kat sini tak ada, dalam kes ni tak ada perincian kenapa peningkatan dalam debt itu berlaku, ya, tapi kita boleh andaikan dia berkaitan dengan kelangsungan syarikat, ya. Okey,
dalam kes ini BNQ telah membuat beberapa anggaran kepada kedudukan keuangan Olshank selepas merger, ya, selepas merger, right? So ini post merger financial data, right? So diberikan financial data daripada 2012 until 2015, right? Kemudian financial data yang diberikan adalah net sales, ya, cost of goods sold, kemudian ada selling and admin expenses, ya, interest expense, and then ada juga necessary retention. Ni retention rate lah ni, retention, retain earnings, ya. Necessary retention ini, ya, di sini dinyatakan secara eksplisit mengandaikan syarikat yang dibeli iaitu Olshank ini akan perlu membuat pertumbuhan yang seterusnya, ya, right? So dia perlu meneruskan operasi, mungkin mengembangkan lagi bisnes dan sebagainya. Jadi BNQ allocate sebahagian daripada net income Olshank ini untuk tujuan pertumbuhan, okay, pengembangan syarikat. Right. So once kita dah ada maklumat tu, ya, kita boleh teruskan dengan membuat pengiraan post merger analysis, maksudnya on the financial data dia, sehingga kita dapat, ya, mengira berapa dia punya cash flow, ya, berapa dia punya cash flow untuk setiap tahun, sehinggalah kita dapat mencari nilai kepada syarikat tersebut, right? Melihat kepada cash flow, ini semua adalah anggaran, ya. So kalau you boleh relatekan dia dengan stock valuation ataupun firm valuation, ya, dalam subjek sebelum ini, ya, firm valuation or stock valuation, alright. Dan saya tak berapa bekerjasama sangat hari ini, ya, tak tahu kenapa ni. Okay, so kita nak ingatkan awak semula dengan konsep yang kita gunakan untuk membuat merger analysis ini, ya, sama seperti yang kita gunakan untuk membuat firm valuation, ataupun boleh juga kita relatekan dengan stock valuation, ya. Dan untuk stock valuation ini lebih tepat lagi kita boleh kaitkan dia dengan multiple growth atau extraordinary growth model, ya. Okay, so basically apa yang kita kena lakukan, ya, dalam merger analysis untuk menganggarkan cash flow ini, ya, kita akan dapatkan cash flow, ya, bagi setiap tahun sehingga ke satu jangka masa yang seterusnya, ya, bukan setakat 4 tahun ini saja, tetapi hingga seterusnya, right? Sebab kita andaikan syarikat ini akan terus beroperasi hingga ke satu jangka masa yang lama, right? Okay, so dengan maklumat yang kita diberikan sebelum ni, ya, kita ada net sales, cost of goods sold, selling, interest dan sebagainya, dan kita akan gunakan maklumat tersebut untuk menganggarkan berapa cash flow bagi syarikat ini, ya, setiap tahun. Okay, so pada tahun
2012 hingga 2015 menggunakan data yang diberikan tadi, ya, kita akan ambil net sales minus dengan cost of goods sold, selling and admin and interest expense, ya, untuk dapatkan kita punya EBT, right? So kalau you perasan ada sedikit perbezaan dalam cara kita, ya, treat interest expense daripada treatmentnya dalam capital budgeting. Ya, kenapa interest expense kita ambil kira dalam merger analysis, right? So interest expense di sini, ya, dia merujuk kepada interest yang dilibatkan dalam debt yang lama dan juga debt yang baru, ya. Dan the point is, ya, debt ini adalah untuk kegunaan syarikat Olsheng ini, ya, the target firm. Debt ini bukan debt kepada acquirer, ya, sedangkan merger analysis ini adalah nilai yang kita andaikan, ya, dari perspektif pembeli, ya, the acquirer, ya, the acquirer, which in this case is B&Q. Okay, tetapi debt ini bukan debt di B&Q, instead dia adalah debt Olsheng, right? Dia adalah debt Olsheng. Therefore, interest expense akan dimasukkan dalam pengiraan cash flow. Okay, once that's settled, ya, kita dapat EBT dan kita deduct dengan tax rate dia, ya, deduct dengan tax rate ada tax rate yang baru, ya, selain daripada yang 30% tadi tu. Okay, you boleh refer balik dalam integrated case ni, right? And EBT minus tax is net income, and then you deduct dengan retention rate tadi tu, ya, dengan earning retain earning, ya, yang diperlukan untuk terus mengembangkan Olsheng. Again, sebab ini adalah retain earning, ya, earnings retain in Olsheng, ya, bukan dalam B&Q, ya. So that's why macam interest tadi, ya, the emphasis here is these are for Olsheng, right? So that's why dia tolakkan right away kat sini, ya. Okay, so tolak, then you dapat cash flow, and this cash flow is supposed to be cash flow to B&Q shareholders. Sebab ini adalah merger analysis sekiranya, ya, sebab ini post merger. So maksudnya sekiranya B&Q betul-betul membeli Olsheng, right? So this cash flow, the residual ni, lebihan ini adalah cash flow kepada B&Q shareholders, right? Sebab mereka adalah the new owner. Okay, they are the new owner. Alright. Then once kita dah dapat this cash flow, okay, ini cash flow untuk 4 tahun yang kita jadikan tempoh ramalan yang utama, yang asas, ya. What happened to 2015 onward? Ya, adakah maknanya syarikat ini macam mana? Cease? Ya, adakah maksudnya dia mati ataupun dia dijual semula? Ya, kalau dijual semula pun mesti ada nilainya, kan? Bila dia jual maksudnya, ya, B&Q shareholders akan dapat certain values, right? Ya. So untuk 2015 onward ini, yang ini kita akan masukkan dalam bahagian constant growth value. Ya, ingat balik daripada stock valuation, ya, di bahagian akhir kita akan ada constant growth valuation, ya, constant growth model yang digunakan untuk mengira nilai bagi syarikat tersebut, ya, nilai seterusnya. Okey. Di sini ada beberapa penjelasan yang saya dah discuss tadi, ya, you boleh go over that, ya, kemudian. Right, saya akan terus kepada terminal value di sini.
Ya, terminal value ni adalah nilai syarikat selepas 2015, ya, apabila dia punya growth tu sudah menjadi constant. So this G stand for growth when the growth rate is considered constant. Ya, kenapa constant? Sebab dia punya tempoh tu dah jauh ke depan sangat. Ya, so bila forecasting tu dibuat jauh ke depan, dia semakin sukar, estimation kurang tepat. Ya, jadi cara yang lebih mudah dan efisien would be just to forecast that it will grow at a certain constant rate. Ya. So di sini the constant rate tu is assumed to be 6%, expected to be 6%. Yang ini ada dalam case, ya. Alright. And then RS yang ini yang kita akan calculate based on the RM value, ya, dia punya beta, right? And then the market risk premium. By the way, ingat, ya, market risk premium ini adalah market return tolak dengan this RF tadi, right? This RF, right? So information ini semua sudah dikumpulkan oleh tim keuangan BNQ. So kita tinggal gunakan data tu untuk membuat pengiraan, dan ini dia pengiraan untuk RS, right? So pengiraan ini, ya, kita untuk pengiraan ini kita gunakan CAPM, ya, sebab itu maklumat-maklumat ini adalah maklumat untuk CAPM, right? Kalau you ingat daripada discussion on cost of capital, RS ini kita boleh kira menggunakan CAPM, menggunakan discounted cash flow model, ya, discounted cash flow. Yang ni yang kita akan ada RS, ya, daripada G1 dibuat by P0 plus G, ya. And then another one kita ada bond yield plus risk premium, right? Ya. So dalam case ni data yang diberikan adalah data untuk CAPM. Jadi kita gunakan CAPM untuk estimate, ya, dia punya RS, right? So once RS dah ada, kita akan gunakan RS ini untuk calculate the terminal value, ya, terminal value, right? Okay, so how do we estimate the terminal value? Kita akan ambil, ya, by the way ini sepatutnya 2015, ya. Okay, that is 2015 daripada amount yang kita dah calculate tadi, right? So cash flow in 2015, ya, times 1 plus G, ya, kalau dalam stock valuation kita ada D 2015, ya, equal to D 2016, right? Divided by RS minus G. Ini constant growth punya equation. Okay. So D ni kita replace dengan CF, ya, CF, right? So CF 2016, ya, equal to CF 2015 times 1 plus G, right? So ini dia. Okay. And then once you dah dapat this component ni, then you want to divide that by RS minus G. So we already calculated the RS, and then G is given. So solve that to get 221 million. Okay. So for the time being, kita dah ada cash flows from year 1 until year 4, and then kita ada terminal value for year 4 tu, yeah, which is in 2015. Okay. So once kita dah ada that value, yeah, this is the summary, ya. Ni summary-nya. Then you can right, use NPV, yeah, as the value as the estimated value of the merger or the acquired company, yeah, the target company. Ini is the total value of
to BNQ. Sebab bila kita cakap pasal target company ni, yang target the company probably bukan satu company saja, bukan BNQ aja. There could be multiple, multiple companies that see the potential in Polsheng. So setiap company most likely akan ada penilaian yang berbeza. Alright? Okay, so dalam slide ni dia dah tunjukkan the NPV is 163.9. So you can either manually calculate, manually calculate the net present value tu. Saya tulis di sini untuk membiasakan awak dan juga ingatkan. Okay, so just ambil 9.1 ni. This is our first year kan? Our first year. So our RS is 14.2. So just 1 point. 1 or 2, right? So that is the present value of this cash flow. And then you add with 7.8, divided by 1.142, squarekan dia. Sebab this is on year 2, and then 13.8 divided by 1.142, sorry, 1.142, Q. Then 238.1 over 1.142 to the power of 4. So this is how you get 163.9 in million, right? Okay, so that's manually, or if you want to use your financial calculator, so this is it. You will input dia punya, insert the value of your discount rate, and then cash flow kat sini of course 0, in year 0 tak ada apa-apa kan, and then followed by all the cash flows up to year 4, and then just press calculate, press calculate, then you get the NPV equal to the same value that we showed before. Okay, by the way, IRR di sini is not available, Why? Because as we discussed earlier, when all the cash flows are in one sign, semua kat sini positif kan, so it will not give you IRR, right? Kalau you nak calculate MIRR, go ahead, just press this button ni, and then you will key in all the values, Alright, so that's the total value of Polsheng, total value of Polsheng. And then since Polsheng ni, merger and acquisition between BNQ and Polsheng ni is on equity, dia akan purchase shares of Polsheng. So what we do is we are going to take the number of shares of Polsheng, and then get the per share price, the per share price, okay. So just 163.9, the total value tadi tu, divided by the number of shares outstanding. So this is the price per share. So what price per share? Basically it is the maximum price per share. The maximum price that you should offer to Polsheng, in order for that acquisition to be beneficial for the for your shareholders, the BNQ shareholders, and the minimum is the current market value, Polsheng is currently selling at $9, so that would be your minimum price. You cannot go lower because otherwise the shareholders would just hold to their shares, or they say why not just sell it to other investors, right? So that's the minimum and this is the maximum. Anything beyond this maximum would mean all the benefit or all the profit will go to Polsheng. Anything beyond this value, anything greater than this value, mean the shareholders of Polsheng will get the benefit.
and the loss is to B&Q shareholders, right? Okay, so this is the graphical illustration of what happened to the shareholders of the company, yeah, when the B&Q is offering at the minimum price, yeah, at the minimum price. Yeah, if let's say, then Olsheng shareholders are willing to sell at less than $9. Yeah. If they are willing to sell at $9, then all the benefit will go to the acquirer, B&Q, right? So in between, yeah, they earn some, and then the acquirer also earns some, right? But anything beyond this limit, yeah, would mean all the benefit from the acquisition will go to the target company. Yeah, it will go to the target company shareholders, right? And of course, yeah, the benefit to Olsheng will be greater as you increase the value of the to purchase price tadi tu. Is this possible? Yes, sometimes it happen. Yeah, because bila company nak acquire another company, of course it will be done in stages kan, in stages, right? So let's say dia nak dapatkan the controlling shareholder, ya, controlling share ownership, maksudnya 51%. Yeah, so selagi belum dapat, katalah dia baru dapat 49%, yeah, and no one else is selling, right? Now acquisition is to take over the company, right? So at 49%, nobody else is selling. So B&Q, yeah, sometimes kerana egonya ataupun kerana it's almost done. So whatever the price is, they are willing to take, yeah, the small loss kononnya kan. So they might bid, yeah, the price to a lot higher than 16.39. So at that point, yeah, whatever the cost they have to pay is a loss to the shareholders. Alright. Okay. So moving on, yeah, I nak tunjuk kat you satu contoh soalan, yeah, daripada textbook. Dalam untuk chapter ni tak banyak contoh soalan, so saya ambil yang paling panjang, ya. Alright, so take some time to read and try to understand the question. Okay, so this is problem 21-6 on Singtel Corp. Yeah, so Singtel Corp is a large telecommunication company, yeah, and it is trying to acquire Pixelber Incorporation, a social photo aggregation service company. Alright, so blah blah blah, yeah, baca sampai habis, and then here they provide you with some information, yeah, on the financial data, especially, yeah, including the growth rate, yeah, growth rate for is Pixelber, right? Pixelber, kita sini transfer pula di sini. Mention kat sini transfer, ya. So I'm not sure why, yeah, probably ada apa ni, typing error lagi di situ, yeah, because it should be fixable. Yeah, this one should be fixable. The target company, right? Okay, now what's more important is the data, the financial data provided, yeah, by the company on the post period, yeah, the post period. Yeah, similar to integrated case just now, yeah, it provides you with the net sales, yeah, net sales tu maksudnya sales and then minus all the returns, yeah, return sales and sebagainya kan, and then probably dia dah apa ni belum, yeah, cost of goods sold di sini, yeah, selling SG&A di situ, and then they give you interest expense sama juga macam tadi,
Here the tax rate after merger is 35%, beta after merger, and then risk-free, market risk premium. So basically, this question is very similar to the integrated case just now, except that they don't provide you with the expected necessary retention or retained earnings. Yeah. Okay. With this information, yeah, we can practically go straight to the merger analysis, right? So, okay, kat sini saya dah sediakan, ya, pengiraannya, the sales, right? Masuk the sales, and then deduct with all the operating costs, yeah, and then the financing costs. Okay, so net sales minus EOGS minus SG&A and interest, that will give you your EBT, and then right away, yeah, take 35% of EBT as your tax, yeah, and that will give you the net income, and then there's no retained earning. I'll just put it here so that you remember, yeah, whenever there are retained earnings required for the target company, you will deduct it right away from the net income. Yeah. So this is the cash flow, and then from this cash flow, you are going to calculate the terminal value. Right? You calculate the terminal value. How do you do that? Yeah. So basically, you will take, yeah, the terminal value for 2015 would be cash flow, yeah, for 2016, and then divide by RS minus G. Okay, and this is CF of 2015 times 1 plus G, yeah, and then divide by RS minus G. So G is given, yeah, but not RS. CF is this, right? That's CF 2015. So what is unknown here is RS. Yeah, RS, based on information given to you earlier, yeah, RS is most likely, yeah, calculatable using CAPM. Yeah, CAPM, right? Here RS equal to RF plus beta times market risk premium. Okay, so that means we have this 8% plus 1.5 times 4%, right? So this is 6, 8, so you will have 14%, right? 14% as your RS, okay? And this is your G, right? So, since we know what the RS is, yeah, that's how we calculate our terminal value. Here you will have 74.8 times 1.07 divided by yeah, 0.14 minus 0.07, right? And that will what give you 1,142.6. Yeah, in whatever unit, it could be 1,000, it could be million. Yeah, doesn't matter. Okay. Okay, so this is the calculation. Yeah, dia ada kemungkinan ada sedikit perbezaan. Don't worry about that. Yeah, decimal point saja. Okay, and once you're done with the cash flow, kan kita boleh calculate dia punya NPV. Yeah, calculate the NPV. So what you do is just, yeah, masukkan discount rate, yeah, zero cash flow, cash flow, cash flow, cash flow, cash flow, and there you go. Yeah, so this is the value of Pixel to Singtel. Yeah, this is the acquirer, right? So
whatever they do, yeah, if they want to purchase fixed, is it fixable or fixable? Fixable, that's right, fixable. Then the total value would be this amount. Yeah. Kalau Singtel offer more than this, ya, maksudnya ya, shareholder Singtel yang akan ambil the loss. Ya, dah jadi cost kepada Singtel shareholders. Ya, dan loss tu akan beri gain kepada Pixeltel. Ya, kita tak tahu berapa minimum untuk company ni sebab tak ada information mengenai the current stock price for Pixeltels. Okay. Alright, so saya rasa itu saja untuk topik ini. Ya. Untuk slide saya akan masukkan dalam UKM Folio ya, untuk tujuan bulan kajian. Okey, sampai situ saja. Selamat memulai kaji dan semoga ilmu yang saya share di sini ya, bermanfaat kepada anda semua. Assalamualaikum.